beile ka Hana microphone la gona go. Good afternoon. Everyone, good afternoon. Lega, tove. Ora sa ka na all four. Lega, tove na. Tove la good afternoon tata screen ke a tswa roma ke tso re o di yanga kido today. O maketse o re ha. Le nna ke re ha. O ira na. I'm take fish good, ke fish 190 degrees Celsius. O kampona so crash ya o le crash ya bona di nyaga. Gia nyaki mama tagi o nyaki one text them o le single text na. Mana ke shake Trovela. Lo na ka mo. Mbolae. Na bona di ke di o wanya. Sorry. Mara na ya o re chocolate box ke te le bana le yona ntse e langa spawn. Traga microphone trava chocolate box nka sto corner khala. Trovena. Who's standing? Trovena. Le guy. Trove. Arre go kido go gopela. Global goods. Oga khwetsa mamotha. Oga kira mamotha ke le event ne. O ntebela ka mogwa ticket ya general. O tlo hakane. Mamotha oga ntebela ko event ne kwa o ntebela ka litho la general. O tlo ba le bothata. Hi, na ke nna biggest fan ya gago. Na ke tseba re wena ene na ke tseba re wena o robetse o lebeletse kae. Hi. Microphone ona bona wa ke plug you. You go plug mo. Ke wireless plug and trail. Anyway, you know guys, I want to ask you a question. Mama Tamara ke hot mama tha go hot ke fisa gone a re kharis yo esha my boss o to fola guys a re believe ngore ta fola o fola ke sure o shapo ba re she's recovering wa recover re sorry mrapelele le wena na ka mo Mama Tamara ke a fisha What's like fish you want fish Mama Tamara you kilo wow awa ana frescati ki mogwa kilo boy I like you like me wana na ke nyaka spice mabo o ja go jewe o tsone go bona o go re ka miriri no wa ke kutile kwa vampire ya kore ba go masaja pele you understand mama Tamara mbone mo fe chocolate box sa tonya o tlonya rogo roho thakalo ka microphone ro chacha jiki do go tlhatro kwe hak wata trokwe wena o duma bo mma go bole wa o duma go aketsebe I don't know I mean I don't understand ana ke chipi point today but ke dula ka a una mkidnana ka mo TikTok mara ke take na benya ka be o re chipi ke take
kuri ke chipi ke take ke sorry ke ditaba ke dintšhintšhintši ke no go le botša information no nyana so ke a ntšha ditaba no nyana so beware of everything kuri just beware ke tlo lwa ja wa khwa wa bela o tlo re motho ke chipi mama take tsere mo go zo mo serious understand are curious I'll need promotion it again kala one so abana mo ba o kotana ka battery ya kholoi e to go tshoka tja je wa miriri ya ba nyotho yot le utsitse battery ya trace mo le are le kotsa mo sorry wala la ga be ora ta go jiga be wena kere are hello my darling ke o loetse o sa re hello my darling o loetse so mina I want to ask you guys I have ke opele na khono opela motho yo lwala bela estele je diela makarapa gore ba eta nke ba re bone ba re gona go balatswa you understand it's all about latsing anyway guys welcome join in wherever you are. Kid, what happened to Charisma? She was involved in a car accident, which is rapped. Kalabe, reptile guling wa takamata. Reptile guli, o bole kalabe. Reptile guli lurini. Reptile manila man. O rega reptile. Did you get accepted to go Big Brother now? It's Big Brother thing. You understand? Big Brother thing. You understand? I don't have the full detail yet. I don't know. Utofon. You got the pal. And I got one show. So gonna go which a question. Banyana requesta. Question ika baninyan. Question ika baninyan requesta no was said get a question ya na kitsi mara I don't know guys I get na la tswa rena ke tseba ke a le botsa pena ke tseba dilo ke fika ke le fitele spiri are waiting are botsa sara dara mo comment section ke re eta understand wala jo ka ta go do ata tsoko ya muta sek papa no. Okay, fine. My question is, Kabuji Shaman, Toya Pisaga Daxa Telecom. Oh, Nduchi, if you are a time. Can we talk question? No, that pizza. Oh, Nduchi, you are like a PC. You so, time. Oh. Nyobuchi shaman kapita ke o butsa nywane so sharp ne kana ke no go le butsa gore okay fine ya gone ya gore lena ba sa le betchere na banna na like ya gone ya gore lena ba sa le betchere na banna na ya gone ga na okay number 1 wa requester and le gore wa mbetsa mona o mbetsa ka bokae you understand ke no go tseba gore lena le betsa bana ba lena ka bokae ka gore ngape lena be are it depends nana that is how le sengele o are go dimtsana le DJ le ba operate o tlo ba le kotsi
a re ka 100 ranta a re 1000 Maria ke go bala mfounela ke no go romela CV e nngwenyana so ke no go discuss meeting yana mo wa CV gore re ngwale CV na le wena ko WhatsApp kwa. Okay, fine. Number 2 question. Ke no go le butsa yona. A o itse o watswa ke rapa a re torasa. Number 2 question, right? Ke gore le rata ha re le tshwara sona like really dear so like le rata ke no go butsa basadi o le rata le ka se khwemana ape o kikhwetsa ki o ra le ka se khwemana ke yone ya netse ya neng. All right, ali ikwi. Oh, re ka si ali ikwi le. All right, ali ikwi. O le rata kudu. Yo tse yela wa kra ba le beile so. Ba le hoya ka meriri ya lena ba le dile so. Le so le rata le yona. Namare you are facing a lot guys. Ke le yona le rata. Ora e go di fe because fe e was fe baby se nyakile emoji ya melomo. Le rata le yo. Tsetsa maleme tse la di rata le tsona. Tsetsa ja gore ba le latswe ka maleme go a fase le tsona le tsona. Right. All right, la di rata. I'm replying, okay. No problem. Tsetsa mo melaleng tse tsa go tsamaisha leleme so. Jona le rata. Kino go kwa gore le yona. E le gore le nyaka tse kae botse lena botse mpotse nana le nyaka tse kae gore o le rata maleme a go bala motho ya customer care re bola ka taba ya leleme gona fawe motheletši wa tsa mo setsopolong se sengwe o mo ilare a re o antsa monna ka unsatisfied kilo wantro o antsa kilo monna ka unsatisfied ka lebaka la gore a dirilo tšeo di ya ke mathutawa. Okay, all right. Okay. All right. So namile ke no go le mpotse mo. Namile la gitirisa ale dia matsama so like la gitirisa ele matsana a dia so a la gitirisa go ba budiegange ke no go gona go tseba gore go diega o a le gitisi ke mutsi. Right, ke a bona. But sometimes say ba rata tšhelete. Nyo na vitro as. Nyo re ba o dienge. Ba re go bonse. All right. Na ke re gane maybe ya gwa. Yo ache ke no go re ara beta be ngwe e di ka re di yota ka re ke ntshitse wena wa mphusetsa ka re ke a mamphosa ke phoso ya gago be ya ka he nka re ke le busy le wena di gare di ita ka ntsha wena wa mpusheletsa na mine phoso ke nna go ba kwena wa utoko ke a mang e kwa mara lena le scam lena botse both ke wa kwa precious o re aka yes ke aga what le all right go tšhita o dumeletse malejiana as long as o sa mpontše a wa mara that is how o dutile bana ba 9 ana beane
o ntšhitše mpatše 4 wena botswi o ba wona o dira ben symmetry mošarene spetele a gona that is why o ntšhitše bana ba 4 o ne bana ba 9 ana bja ntho re ifa di-morning after pele re koma yona e bea ka fasal leme e re lebelela kwa wena o bone gore nene ke bokae wena to apitša ntho e dutse bjale ya thame ntho e dutse bjale ya thame ntho e dutse bjale ebjale e wa thama wena lo tšela di tsenang ka kwa todi ya ngwana ta re se ka borana all four corners of the country it's a comedic session apo se ka e tšea ka pelo but then understand as long as like you are loving each other ke no gore basadi le mpotše mo le move on le semetseng goba le diabjane le move on le semetseng goba le emela kgwedi a fela goba le rata ntwela le lo ra le ka ra relationship arien o le hila pele kopana gore yena o hila pele a re emela kgwedi a fela o ne go mpotša gore a ona o move on ka 24 hours alright a ona o move on ka 24 hours ko wena re soketse go gopela o requesteng ke re tere bolle ka taba ya gore wena o move on a re ke move on ke move on ka 30 minutes a re same time that's why we sena rene mo monwaneng wena thwapitša ntho e dutse bjale ya thame e re yona ntho e dutse bjale e re nna ya thame e re nna ke move on that is why ba sa o nyale troko wa thame ka mo o move on same time o senya relationship ya man okay fine ele move on le move la relationship ja bo man ha le move on le move la relationship ni ya man bo man re tlo le bolaya ya ye nngwe ya kido ke na le bonnete ba gore wano a tsenene mo ke a mo tseba nna le ena re tothakana na relationship ya ka re theane o tšere ntho a ka bore go a iša a mogekolwana na ka rwala le yona ka iša a mogekolwana re loyane ka mofase o tsentšhe moe to ga kgakole ke ra e hakhile ke tolo bolaya ntho e bjale ya thame e dutse bjale e ntšhitše meno a re vote for Guido re fe seema mosadi o tshwana le seetla a ka sepela kudu o fela ka fase motheletše seema se na le bopedi bo bo tseneletseng mosadi o tshwana le seetla ha ka sepela kudu o fela ka fase o gopole gore seema se ngwadile ke ma-ancient Greece ka kwa a ke seema le la re ke le fe seema ke le file seema ya le se ka mpotša spedi a sorwane wa e bona monna ke selepe re adimisana se fela bogale o lathela morale wa se ko re seema se se reng monna ke selepe re adimisana se fela bogale lathela moraleng you understand monna ke selepe re diane re adimisana all the balunkushish anyway I'm back ke tlo ka di signal ja ke galempe ke di botse signal ja ka je di ntshwana mo ntse ke a bona o yes monna ke selepe re a share mara o ka se share ntho se tswelwe o sorry ntara se eriko ntshang tse travela ke boletse sorry yo sasa imagine sorry guys yeah yo never o share ntho never erike guys ke la rata ka manda kore ke la rata